Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai pibaro ipidang subha syakimat Khubor mentakatan min. Inya paswa syakimat Khubor na Kylleng ke Jylla. Shua banyalam syaying bishar ika sunam raguvanshi bat kisaungot kiwepat kata uraj ko chwaha wa akash rajput vishal chauhan baru anan kurmi kipulen kilailam shua yakini sya civil hospital Shillong banle ik medical check up. Hadim ladab banle ik medical check up ha civil hospital Shillong kipulet klara shua ika sunam raguvanshi bat kisaungot kiwepat sya sada police station bat nasada police station pat kinsara syaying bishar. Haka kanyo trik Jylliew arajar arpusan. Haka por kembahnya biji janmid we umarat bapela lawan poi haying jong uba Henry Siangshai besar akli mentriang East Gentile Hills District. Hadim lepentip Shuba Eslau ubedai range officer jong office divisional forest officer Gentile Hills Wildlife Division West Gentile Hills ulap hak shimtino yauni umarat yau belatip kerteng haketin pareng kumu bandit ben.gecko ubedai nak longying jongkin yang besar. Ke Executive Committee Jong Ko Meghalaya Dancer Association hakat pratrik Jylliew arajar arpusan klasa mihikusnam jekinong job hakrensan ekop syar belatip kom ka Shillong Dancing Star kabelong halat kor. Keseng kelas senyang ru da kasong pisah syaka kinhun Fantastic Brothers keban sepenlong ya kejing ekop syar hau benai naila. Ka Meghalaya State Planning Board Shen kan sa IT ya kejing ai jingmut syaka sorka Jylla banweng ya kejing dheng kali kapin sok sat baha ya kelet kawan kali hasar Shillong. Chairman Jong Khubor uba met ba lingdo ha kejing kran bekilar Pyrthei Khubor ha kat pratrik Jylliew arajar apusan ulay thu ba Khubor kala examine ya baro kimat baki kam blayo da kitnat treka mapher-pher ki belong shibenta nakilat kilenti benweng ya kejing dheng kali hanong ba Shillong. Presiden ka UDP ba met ba lingdo ha kesngi balang uloong baga sorkar kadang yai buddin nak sorkar pedeng ban pentrekam no yaki inalain permit ha Jylla Meghalaya. Ha kejing kran bekilar Pyrthei Khubor ba met ba ulay thu ba mindrang ba bat ka kinhun menteri jong u kidang yai buddin ya kini kejing dawa bat ongru baga sorkar pedeng ka badang bishar ya kini kejing dawa. Kawasan juk kirang ba Shnong Ribhoi District lepen pau kejing bitar halo kejing bampat pelat pisa jong ka sorkar Jylla ha ka biadai bat ka skim bela shispa sngi kat hadu bakala bu jing hadu kata-kata yaki babun ki Shnong Hapo Ribhoi District ban shna pendap yaki projek paper bladap panstang. Ha ka kat nyotrik Jylliew arajar arpusan ki pulet klayok kem ya arngut kinong Bangladesh. Layok kem yaki na National Highway 40 naga surok Shillong Dauki bat lakem yaki naga kali ke badan yu registration number ML0 San AE prahnyo iwe kendai kablanya adu Daniel Nongrum ubedang kak kendai senam karta. Kipulen klara lang yu nongnya jongan kali bat sa wepat ubedan lang haka kali u Fernando Pingrup ubedang apoi senam karta. Ka jingking nar ke penyaso iko surok Silchar Kalan kalak kedia Arlingkot haka pratrik Jylliew arajar arpusan haka pol kumba arbiji menstem. Degi spat liki kali bawan naga benta jong ka Jylla Meghalaya benlet sya Barak Valley bat sya ka Jylla Tripura bat Mizoram kila sakut haka dheng kali hapadeng surak. Mentap inya pai syaki Khubor ngakari. Sheikh Hassan Khan usyakri sorkar ubala ku prasnam karta ulal im hadin baga kinhon ai jingarap klayo ban plat im yu na kenjang ke bajrong khatnyo jarphut ha ulum Denali ha Alaska ulum bajrong tam hanot Amerika. Ha ka jingkinjo show maumer bakongsan ha ka puli ka puthi bakham shalor hari India Indian Institute of Technology Madras nek IIT Madras klayo rung ha ka top arspa jong ka QS World University ranking arajar apunrio da kabayo kedan kabashis pa prapo ha ka Pyrthei. Nalog IIT Madras, IIT Delhi kelayo rong ha kedan kabashis pa arpulai, but sa IIT Bombay ha kedan kabashis pa arpokendai. Kiwepan kibadan syabar jong top arspa kilong ka IIT Gharakpur kebadan ha kedan kaba arspa khatsan ke IISC Bangalore kebadan ha kekedan ke baar spa khat kendai bar ke IIT Kanpur kebadan ha kekedan ke baar spa arpuar
Kylleng sun spice jet kebertemu banmi na Hyderabad sya Tirupati kelahap ban paidin kela syakat lingsun tang hadin 10 minit baklami nakat lingsun Hyderabad nakada ke jingmi ke jingthot kensan hakip kor ki bor jong ke lingsun hagasngi palai kedi ke lingsun balai kerteng SG Arndrew Kandainrew kebekit yaki prapongot ki passenger kebertemu banlet sya Tirupati kelami na Rajiv Gandhi International Airport Shamesh Bad hakapor ndushpo menstam. Mindirang ba du keriu Narendra Modi hagasngi palai ulai kublai kerpang hagasngi kha jo nong ilam kaseng Congress Rahul Gandhi ubolong ru nong ilam kaliang persya yen darbar thau angkeri. Ublakin jok menta syakarta kaba sanpusan snam. Ya Rahul Gandhi lakha ka khandai trip Jylliew haus nam ka khandai spa nyopo ha Holy Family Hospital Delhi berudai kun shenrang jo mindirang ba berim jongkeri India Rajiv Gandhi bat ke MP jongkar Raja Sabha ke Sonia Gandhi. Ki pulit ka Jylla Assam kila kemno sia uwe ubriu holo ka jingken no bola tho ki kentin ke bayro ekri Pakistan haga social media layat ho mindirang ba ka Assam uhimenta biswa sarma hagasngi balang. Yu Safigul Hakyu lakem na Nalbari district daki pulit jong ka Kamrup district. Daga jing syakem jong u Safigul Hakyu ki bru ke bala syakem haga Jylla Assam namar ke jingaro ya ka Pakistan kala kinjo hadu kenai pusaungan. Kat baga Jylla kadang penkre ya ki election citeng samai hani lambut assembly umindirang ba ka Jylla Kerala upina Rai Vijayan hagasngi balang ulas sanga ting ya ka RSS da ka boong bakaraj waban ke badai ka ying sarkar plasa da ulat kamde ben kelalong ka Jakarta rekam jong ka RSS. Ulap ba ulas her ha ka Jylla Rajasthan hagasngi balang kata nyosngi nakapor balabu. Kumajulang barok kata uslap ujuhab ha ka Jylla Rajasthan la kumno hadu ka pesantren Jylliew Henry menta usnam uslap ulawan ha ka pratrik Jylliew bat kene kedai ka jinghap slap ka bekloi ha ki laisnam balalek. Ka Menteri Jongka Sarkar Pedeng ke Bakmi ikatanat Platingka ke Nirmala Sitharaman hagasngi balang kelakin tu ki company fintech ban kham penit jumut sikithan yang kendong jongkeri India nama bakishnong sikithan yang kendong kidan kam omtang ki kam penroi hinre ban plela ru wat ka khai ka pateng. Ka Kashri haga Jylla Kerala kladan kuna shiklur tingka yakuwe ka private dairy farm belatip kerteng kom ka milma halo ka jingta ya ka trademark bar ka jing penbut ya ka rukam song jong ka dut belapinmi da ka Kerala Cooperative Milk Marketing Federation belajutip kom ka milma aru kinong le rublei ha Rudra Prayak district kebadan haga Jylla Uttarakhand kila do ya laga jong ka jing em bat wepat ula jarangai hadien bo we uma ubahe ula hap na jirong lom kat bagi dang ya lenti hagasngi balang. Mentapat tanya pai sigi Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Unam ding baklan bor belasiat daki Iran ulah hab akui ke hospital ke badan haber sheba jong kiri Israel bat hagan ke jingja daki pongut ke nongpang ki doktor baki nong tre ki badan hapok kan ke hospital kila mensau hadin bagi jingat her nam ding hapdeng ke Iran bat ke Israel kila kinjok menta syagasngi ke bahinyo hagasngi palai. Kakum gajingat ho jong ke Israelite Defense Forces ke Iran kelas siat kumalai potli ke namding ballistic missile syakuri Israel but uwe naki ulahap hakani ke hospital. Kishipai jong ke Israel Defense Forces hagasngi palai kelapin bana bakilayo ban peniap yo commander ubakmi ya ka litani sektor jong ke sengle no Hezbollah Lebanon yo blatip kerteng kum u Yasin Abdel menam Es Alden ubadang ketiban ther kuli syaka benta basyate jongkeri Israel hadin bikisipai Israel klat herbom ikiktam sa jongki lekno Hezbollah Lebanon. Umindirang bakdo jongkeri Israel Benjamin Netanyahu ulong bikinong yada jongkiri ke Pyrthei kelayaro yaka jingla jongkisipai Israel ban kirwet yaki jakashna namding bad yaki jakashna tiarthma nuklear jongkeri Iran lingba ke Operation Rising Lion. Ke North Korea hagasngi palai kala pendam jor ke jing ther namding jongkeri Israel yakeri Iran dang hakini keniatsngi batong bagani ka kampentrim jongkeri Israel kedai ka bala ai jingkershan da ke United States ke balong kum ke jing pam bampong ke penthot ya ke syong suk syong san Middle East.
South Korea hagas ngi palai kala kintu ya ke North Korea bat ka Russia bikin sange no mardor ika jingne trailang hapadeng ki bor shipai daga bakin thoru baga jingpa iki shipai na Yongyang sha Moscow hadin baka North Korea bat ka Russia klara ki ke jingdap ke chis nam kinti jangka sekolah yo ngothu jingmut panyarap markel yang hakikam yadari. Umindirang bakdu keri Israel Benjamin Netanyahu hakas ngi palai ulas mai ban ada ke jubab ke beting yaki briu ki ba unyo kom ki lekno nong sinshar donbor Tehran hadir maka Iran klasiat daki namding ballistic missile hak ba uwe namding ulahab hasoroka medical center ke hospital ke behedu habe sheba ke belawanra ke jimensau jing babun ki nongpang ki doktor bagi nong trejang ke hospital. Ka Presidential Leadership Council jangka Yemen kelama ham ya keseng le na Houthi lara ka penmi ika jinga kenat hakiri aram khamtam hakum kani por baki Iran baki Israel kedang don hapdeng ke jinga le thama ka council kelama ham ru bakan le dak beting i record bar kinong krishan jangka seng le na Houthi lara ki pen ibor napo upur usam jangkri Yemen. Barok shispa shipongut ki samla puli nong India ki bidon hakiri Iran ki lawan poisok haka Lengson New Delhi hakas ngi palai. Ki samla puli ki bala phet kirke nakri Iran kila ai khublei ika sarkar pedeng bat ki embassy ki bidon hakiri Iran bat Armenia ki bala kit kya ban pin poisok yaki shalari hadien bakala ki kathma hapdeng kri Israel bat kri Iran ha Middle East. Presiden Russia Vladimir Putin hagas ngi palai ulaong bolong ubukloy banyak kenduk markmat Presiden kri Ukraine Vladimir Zelensky hagajinya kran yasuk kabakado. Hagajinya kran bekilat pathai Khubor hasin Petersburg Putin ulaong baka Russia krathmun penkutno ya gajing herthma ya kri Ukraine tanglada kajinya kran kalong kabasesa. Russia kalokop bakam salia ke jingpin biang tiarthma dekat North Atlantic Treaty Organization kebelongkom ke jingma ya ke syongsuk syongsan jangkeri pangu Presiden Vladimir Putin hakas ngi palai hakajinya kenduk bat kihe jangkilat pathai Khubor na Kylleng ke Pyrthei hasin Petersburg. Ka Canadian Security Intelligence Service kadika tanak sentiat jangkeri Canada hagajing pendapat ba hagasin meningkong bagaseng lekno Khalistani kadang penankam ya kiri Canada kumbaktem ben penmi pisa bat banya sela yikam pentrim persya ya kiri India. Kadikin hon kala yang yele persya ya ke sarkar India dekajing angnut ban penkha ya kiri bethamai blatip komka Khalistan kebekedup ya ke Punjab Barokawi. Umindirang bakdu keri India Narendra Modi hagas ngi balang oleh kendu Presiden jangkeri Croatia Zoran Milanovic Zagreb ban penlong ru ya gajing keren bat ban pinskem shushu ya gajing de parlok hapdeng ke India bat keri Croatia bat ban plela ru haga khai kapateng bagajing pendroi ya kalarti. Tikitu lagi Khubor hakimat kimat mata kajan mit kublai.